الباب 21 دمبغال نوغا إغو أبانغال كرياد الصالحين في التعاون يوتين في واللندرغول على البر إدو ديغانغول الله والتقوى إكولول الله. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى والعصر الله دال ميوني لجلد على سرا إن الإنسان عندنا نقدو لا في خسر هم يندر بيرد نقدو فوقوي إلا الذين الله يتنتن هنيا سيونا بين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي مالكي رحمه الله كلاما كونغول معناه في مغولون معنى مغولون إن الناس ندنو يمبن أو أكثر ما كبروا بما في غفلة هبين ويلسندار مؤيا أن تدبر هذه السورة في تستغل فاما نقول سورة. أنا أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ماكي من جهز كلا هبيل دو غازيا هبو جهاد في سبيل الله هاي ستايكان كو يهالي وهبوي فقد غزا هاي قمدي وهبي جهادي. ومن خلف غازيا كلا لنتي دو كدي هبو يو جهاد في آليك قال مكو بخير هركن مؤير يهو ممي فوتان تما بيهم قدمان إبتاي دفانسي هارا يهو ممي أين بي يهو ممي كيباي بي هاي أو دو كدي فقد غزا هاي قمدي دو كدي هبي جهادي muttafonal parce que o walli haɓowo on no wawira haɓiroyde so darananoki ɗum ɗon oɗa wawatano yahude. andi ɓe hawtidiri ɓe wallidiri e hoore kulol Allah e ɗiggere. wa nabi saidin al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atan ɓe imminande ila bani lihyan faade ka ngolgorol wi'etengol ni min hudayl immorde hudayl fa qala ɓe maki layin ba'at min kulli rajulain la yanba'is wallahi ko be immina ko yo immin ko yo ittu min kulli rajulain immorde kala worɓe ɗiɗo ahaduma yo ittu goɗɗo e maɓɓe oya lotta ɗon ayna maɓɓe wal ajuru joddindi mbaynama hakkunde maɓɓe haray hino fota rawa muslim. worɓe ɗiɗo kawtal ɓe kala ma nene goto ɓe kala ma kafuɓe kala koyo goto kala e maɓɓe ittu goɗɗo on ɗon yaha oya wona. wan ibnu abbas radiallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonde no nelaɗo laqiya rakban ɓe fottuno e settewol bir rawha ko nokkure wiyete rawha ko ismu makanin fa qala ɓe maki manil qawm ko yimɓe humɓini qalu ɓe jaabi almuslimuna ko julɓe fa qala nelaɗo maki man anta fa qalu ɓen inni man anta an kadi ko an bonni qala o jaabiɓe kamɓe nelaɗo rasulullah ko nelaɗo allah fa rafat ilayhi imra'atun sonnajo go ɓantoyi faade ene laaɗo bimana towni sabiyan bobuhu fa qala sonnajo in enene laaɗo hari ko hajju fokkita ali hada hajjun kumpay kun kun jokkila miɗo yooɓi kun haray hajju no fawi kun ala ne laaɗo maki naam mo wawi hajjude wala ki ajuru haray noon ko anje juddi ndi wona kanko ma dama o helli faaka haray kadi fi o hajjinini ɗum ittali farillan e hoore makko tuma o helli fo yawo haray no farlimo ha ni yo hajjoy rawahu muslim. kono andi kamɓe ɗiɗo ɓe wallidiri ɗon sonnajo hellifa ɗon e pay kun hellifaka kun ɓe wallidiri ha baraji heɓike. wa nabi musa al ashari radiallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam annawno kanko wonde no nelaɗo qala ɓe maki alkhazinu lmuslim al amin alkhazinu ko ɗum woni gollowo almuslimu julɗo al aminu hoolaɗo alladi o yunaffidu mono gollitira ma umira bihi ko yamira kon fa yutihi o jonnita ɗum o totta ɗum kamilan no timmiri muwaffaran no huɓitiri tayyibatan bih nafsuhu hara wonki makko kinno laaɓi mum kadi wona waɗirɗo feere ala fa yadfahu o jonnita ɗum ila alladi faade on umira lahu bihi mo yamira jonnugol ɗum ahadul mutasaddiqin ko ɗum woni gooto e ittoɓe sadaka ɓe ɓe maki haray oɗo ahadul mutasaddiqin haray oɗo ko goto ittuɓe sadaka ɓe mi mana min mi itta sadaka mi jonnama ƴetta ɗum kadi naɓa ha hewtino yawo an kadi haray a woni goto ittuɓe sadaka nden ɗon hunde legoy par ce que en wallidiri ha moƴƴere waɗi min tun mi itti sadaka kono somi heɓano ko naɓanala jonna on jonneteɗo baraji anni welatano fi tabitugol an kadi a hiɗa mari nunɗal e capacité naɓugol kono sa heɓano goɗɗo goo ko itta heɓatano baraji ɗin en wallidiri muttafaqun alayhi. wa fi riwayatin hade fillahi alladi o yu'ti
jonni to ma umira bihi konko o yamira wa dabatu ɓe jogiti ay almutasaddiqina firo ko wiyete kon ko ittuɓe sadaka e ɓe fatil qaf sabu ko gaafo on waɗa kon poccal dow ma a kasri nun wondude ko nun on waɗa kon poccal ley ala tasniyati ko ɗimmintingol legoy ko ɗimmintingol mi mana yo almutasaddiqayni wo haray ko ittuɓe sadaka ɗiɗo ahadul mutasaddiqayni ɓennen kadi soko haray o woni gooto e ittuɓe sadaka ɗiɗo wo aksu kon ɗon aksu mo alal jam'i ko e dow jam'u wa kilahuma sayin wonde ɗiɗiɗi kala hiɗi selli haray dambugal men ngal ko ɗo gasi yiltuɗe rewtoɗen kala ko faminaki e mu'um da'iman wa abadan mbiɗo jonni on numéro téléphone ka noddo ton mi wi haray ko ka orange ko 628 60 53 09 ka Selcom 657 60 53 09 ka Intercell 631 60 53 09 ka Sotelgui kadi même numéro email kadi no woodi Elhaji Abdoulaye Kala @yahoo.fr bi mana ɓay wona jannguɗo waɗi gollal ngal wona jogiiɗo kadi nokkure hertinde waɗi gollal ngal on nan o yii seede on o nande bobo hoyno wulla nder ga wona eɓɓunde a wona fanditande a joni noon si gandal ɗuuɗa panique man kadi waɗi bobo hum maƴima événement hum waɗi haray haybere gandal wodugal ngal kadi hino sottude ngal kadi no majjirde on tigi ko ɗum watta sin accita adresse ji ɗin fi kala ka tawata on famali ma jilɓa ni on ma gongure pooɗilam ɓay ɗum kadi no waɗake nengo yo noddan ka adresse ji mi timmintina ko manki kon si tawi ko komi wawi timmintinde tayle ko gandal ngal foti noon toujours kadi ɗo en jokkay kadi ha hefton ko laaɓi mi yurnoto defte ɗen mi waɗa mo taala mi lando jangguɓɓen ha mi heɓa nendi komi jonna inchallahu wallahu a'la wa a'lam.